Došli smo, dolina Morave. Taman! Po suncu. Sunce nas je pomazilo. 4 je stupnja gore. Hrpa drveća, železa. Klinik je dobar, super, odličan. Malo smo sad zaboravili rukavice. Ovo je strašno! Ali smo na vrhu! Da. Pogled prema ulazu na most. Nema nikoga. Pogled prema izlazu s mosta. U jednom trenu bila je susnježica. Ovo će biti zanimljivo do bola. I evo nas, došli smo, dolina Morave. Ovo je, znači, kaj je to? Lanovka, jel? A sad idemo prvo karte kupiti. Vrijeme je, ima sunca, ima oblaka. Ima kiše. I temperatura je 10 stupnjeva, ne? 10-12 stupnjeva. I naravno ima i vjetra. Evo nas na Lanovki. Vozamo se. Između ovih silnih oblaka i kiše pogodili smo vožnju taman po suncu. Ovo je mamutova draha, ili šina, ili željeznica, ili kako se to već veli, ne? Ja ću se spuštati dole, ali gospođa, ništa, rekla je da neće. Ali vidiš, imamo rupu među oblacima. Ali nema nikoga osim nas. Da, za sada. Sad smo došli tu van i recimo na onu stranu. Dakle, tamo je most, a na ovu stranu je, sad je 12 sati 16 minuta, 4 je stupnja gore. 4 je stupnja gore. Klinik je dobar, super, odličan. Ne vidi se baš do Hrvatske skroz, jel? Ali vidi se dosta. A vidiš se lijepo. Lijepo se vidi. Inače smo mi uvijek dobro pripremljeni. Jesmo, ali smo zaboravili. Rukavice. A i kape bi dobro došle. O da. Ali računali smo da je to ipak 9. mjesec, kraj ljeta. Ovaj vjetar je strašan. Ne mogu više držati kameru. Evo nas na vrhu. Još jedan cilj putovanja je ostvaren. Pločica je tu. Mi smo na vrhu. Možeš vidjeti kako na vrhu puše, moraš glasnije jer... Možeš vidjeti kako oblaci putuju, gle. Da, mogu vidjeti. Ajmo, tu još. Ajmo, dok još mogu držati kameru. Ovo je strašno, ali smo na vrhu. Ovo je pravi odmor. Ajde na mrežu. Ajde. Ako se usudiš. Ajde. Ajde. Dole pogledaj. Dole pogledaj.
pogledaj dole. Ne, pogledaj dole. Dole pogledaj. Hodaj. Ali gledaj dole. Ovo led pada. Ja, više, led pada, a? Meni se čini da da. Bog me ovdje smrzava. Da. Ovdje već smrzava. A ništa. Cilj je odrađen. Je. Pogled više nije tako sunčan. Idemo dole na jedan vrući čaj. Jenom naražený, ale řekl bych, že Svarta by to ten skok mohl závidět. U kaminu je vatrica. U kaminu je vatra. A gdje je kamin? Nisi to vidjela. Wow. Ovo je vruće, to je grob. Ajde, živjeli. Da. To je ono što je trebalo, vruće. Da. Nije vino, ali je... Ne, to je rum. Pa da, ali je kuhani... Kuhani rum, ajde. Kuhani rum, ne? Grob. To je kod nas nešto kao sek ili gulaš. A ćemo vidjeti da li je kiselo zelje ili slatko zelje. Dobro. Ne? Hoću ja probati? Pa da, pa to je ti uzela, ja sam si uzela nešto drugo. Svita od jabuka i slojeviti kolač od oraha. Sek ili gulaš? A svilo kao ovo? Ne. Bakin kolač. Pravi domaći. Ajmo probati ovaj kolač. Ovo sam tebi stavio, naravno. Sami kolač je fini. Jako je fini kolač, ali ovo tu je kameno, to je sušeno. Sušeno? Da. Koliko to tu stoji dan? Jesmo se najeli? Jesmo. Zgrijali? Zgrijali jesmo. Izvana i iznutra. I izvana i iznutra. Da. A ništa, ajmo na most. Evo nas, krećemo. Kiša pada ko luda. Pa nije tako ali ajde ne puše vjetar za sad. Dole. Pa dobro, ajde. Pa nije problem. Ništa, ne mrda. Ne mrda, a? Ne. Lako je glupi most. Eventualno bi se moglo nešto dogoditi s ovim mostom kad bi ovo je jedna sajla. Ovo tu gore je druga sajla i ovo gore je treća sajla. To je s jedne strane i sa druge strane isto tako ima. Znači jedna sajla, druga sajla, treća sajla. To je 6 sajli i odozdola je vezan sa sajlama. Daj mi reci a gdje si se ono smrznula danas? Tamo gore. Tamo je bilo strašno, da. Puhao je vjetar, nevjerojatno je puhao vjetar. I plus kiša, a razlika samo sat vremena. Tu dole je biciklistička staza. Tu možeš iznajmiti onaj mountain bike i udri do dole. Adrenalin. Nema adrenalina. Evo ga, tu smo. Ova lampa pokazuje centar. Pogled prema ulazu na most. Nema nikoga. Dobro. Sad okrenem kameru. Pogled
Prema izlazu s mosta. Aha, ima tamo 1, 2, 3, 4, 5 ljudi. Je, tu je kraj. Nema dalje. To je to. Idemo. Što je? Ja ne mogu proći. Ne možeš proći. Pa kako si ušla? Ja, nemoj me zezati. A di je ovo? Pa kreni. Kaj će ti za izlaz? Sad još ja. Ali to ne bu zajedno s kamerom i ruksakom. Još ja jem. Malo sam veći pa je bilo problem, ne? I sad pješice 2,2 km natrag do početne točke. Šetnja po neasfaltiranom putu. Ja, ljudi su se stvarno dali truda presložiti ovo sve. Zadatak obavljen. Evo ga, dolazimo do postaje s koje kreće ono zadnje veselje. Vidimo se tamo. A gospođa ima 2 ruksaka. A ja idem dole ko gospon. I bit će mrak. Ovo će biti zanimljivo do bola. Luđak! Dobro. Moram kočit, ne moram kočit. Ne moram. Tak jede, tak stop. Nema stop, samo jede. I krećemo. I idemo se malo po kiši vozit do dole. Da vidimo jel će to sve biti dobro. Valjda hoće. Wow, what a feeling. Kakva budala. Kaj sad? Ajmo. Vidimo kako ide. Ovo je za luđak. Kako dobra stvar. Ovo je mrak bio.
Kako dobro! Još kad bi bar moglo malo prši, ali dobro. Dobro je, dobro je. Aha, tu te on zakoči i to je to, a? What? Ajde, još malo. Aha, još ovak. Hehe. Yes! Ovo je bilo stvarno genijalno. Do bola feeling you. Wow! A, to je karta. To je karta. To je karta. Da zaključimo, je li bilo dobro? Je. Jel nam vreme smetalo? Ne. Ne. Jela? Ne. Propuhalo nas je. Znači možete doći po bilo kakvom vremenu. Samo ako kiša pada, dobru kabanicu, dobre čizme i dobru volju. Dobro, i kapa i rukavice ne bi bile na odmet, ali može se i bez toga. Može. Evo, lijepi pozdrav i vidimo se